Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasmi. Kasunjuk kirang bash nong umroy menta kasngi ka khatnyau tarik unai wieng hagajingya lam UMDC ka umroy uba rangkan sai kharbuki kilalet bandawa no menteri katnat penroy sor umas nyaw bahalang dhar man phaweng no ya kajing sha kan thup katu kanetli kisnong na umroy hakathup jakasor na ka census town Nakaliang UMDC ulaya thuo ba kisan shnong ba syakan thup hakathup jaka sor lani ki census town kilong ka umroy nongra umroy madan jayaw pedeng laban saro bat ka umroy umdo perthi Uloong ru ba kumba khandai pusan persen ki paj ba nong song shnong ki badang duna bah ka jingdon ki paj kidang dei hi kinong rem namar kata Kami hap satya yakini kinong shong shnong bansa kan thop hakathop jaka sor lani ki census town. Ban aingu yau blei leng ba kene ka sngi ha ba kum ka senjok ki rang ba snong yam umroi ere ngilayo ia ka ban wanbu ia ka memorandum ha I urban minister imas miau bhalang dhar halor kapang kajing penrung ya ka umroi sansnong hapo ka sensos town na kaliang jonga kum unong mikma MDC jong ko umroi constituency hadin banglayo ya ka jing ujur na kaliang kirang ba snong na baro santuli kisnong bak kane ka sansnong kampat meet ya ka requirement kat kum ki criteria balabu nagaliang ka office jong registrar of inde ban penhap ya kane hapo ka sensos town markum bakalong kat kum ki criteria ban penrung ha ka sensos town u population umde banduna ya ka san hajar ngot kata gadiga number 1 But ka number 2, la kumno 75% and above of the male working population being engaged in non-agricultural pursuits. Kata ka number 2. But ka number 3, ketika density of population of at least 400 per square kilometer. Ti halor kini ki criteria ba nakaliang ka Office of the Registrar of India Kalabu kini kisan tuli kisnong kim pat mit kim pat long ban penha papo ka sensos town kena kaliang jongi kum kasenjo kirang ba sno ngilale ia kaban approach deputy commissioner jog Riphai district namar ngisngthu bayakane ha banle no hapo uneu benai hapo kalai putrik no bambar ladangi feel ya kata lesegane ka snong ngajongi kan ha beaka sensos town kita ka mensim kajing snukhe ka bahar kata mentang ilayo ya kalat banya kendu badi urban minister but nakali yang jong iru ila aya ka asyoran banamar ba kampat ilong ban penha ka sensos town ba insim khe ya kene kakam tinakali yang jong aku MDC ngasngeu ban ong kublai sibun yo minister badon purom jongi imas ngeu halang dhahat I bala simkhe I bala kular ya ban simkhe ha ga bede ban dinotify no ya kaneka umroi sensos town oi habiri kene kaman omla ru ya ka bangin klet ngan haban kren ya jing sisia ngam jukam kren politics hari nga kren be ya ka bede kata kalong bana kali XMLA jongi mangai lang dah ula sim khia sikat dai hakaban mi sakmat hakaban ya intervene lang dia kene kakam umas dasakhet halamari minister badon burom jog GED nagali yang jong iru ila ya sim khia lang hakaban ya ram hakaban denotify ya kene kakam te nagali yang jong aku MDC ngasngeu ban ong kublai sibun ya kene ki minister badon burom jongi I balaya simlang ya ka jingkit kli ha ka bede banyaram ban penyo no ya ka denotification or dar ya ka neka umroi sensos town
Markum bakalongan ya tu ya pi kemut ki pai ba na sok snong baring o bakim 4 minit i kriteria ko balabu. Mar majority ni kino sok snong kumba kandai pu nai pesen. Ki de ki nong rep. Ki badang ya im hakarep karya. Te dei halor ita inong rim gumunomi kmat nas nguruban ong bangas ngau plasikat de manu bala penrung ya ka umroi san snong hapo asen sostang. Mar haga jing sisya habale ya sensos ladai banyai ling baki rang pasno. Hari ni kendet nakaliang kirang pasno. Kim sem ladon ya kajing tit balai bakala ha pakasen sostang. Balai sorbayor umla ya kabanwan ban yai ban dia troilang baki rang pasno jong. Tengah sengau ban ong bahane kapor om don kumboi ketir mangan keren ring Yesus. Ngasengau ban ong bakum bangile kedu i minister dan nakaliang jong iru lakular ban sim khe tengi kermen skem na ka benta ka jingbit ke jingbiang ki pai ba no song snong hapo ki umroi san snong ka bakan thup ya ka jiau pedeng laban saro umroi madan umroi nongra bat ka umroi umdo berthi dengan kermen skem ba kumba ma i lakular ya ka ban sim ke ba on sayo no ya ka di notification order kloilan kat pala ditang ini ki kentin ku bless you